Siap. Yuk. Juragan Empang. Yuk. Oh. Wah. Spesial buat keluarga dari dalam Sorry boy. Buddha, aturan kanggo sadayana ibu-ibu sok buat yang sebelah sini. Boleh teteh. Takkan kula demen sampean, demen kula sampe blek-blekan, yen ora tekan sanja sedinan, kekatonan bae kayaning mata. Yen bener kakang ngarep temenan, ngelamar kula nggo pendamping sampean. Omongan karo imilan mama, lamaran sampean pasti diterima. orang Buddha, yuk. Seneng sun ora kejagan, duwe demenan macam sampean. Uwonge moral beli perhitungan, upae se wakang bandeng seempang. Ibu ada lagi bu. Kapayun, sok ibu, yuk. Wah. Bos Karoya yang mana bos Karoya? Bos Karoya. Bos Karoya. Takkan kula demen sampean, demene kula sampe blek-blekan, yen ora
kejagan empang kita kernaon ya Tor kanggo sadayana mangga. kumaha tanya nyeepkeun yos sasak rasa seneng sun ora kejagan duwe temenan macam Mas Rio dengan upaya warna pandang seempang. Ya, makasih. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih buat keluarga dari Jalaksana.